Umunyamakuru agiye gutangira abaza Pep Guardiola. Algunos reciben buenas ofertas, and hay que say this question in English too. So es muy corta la vida del futbolista y salen buenas ofertas, como el caso de Kevin ahora, que va al fútbol de Arabia. No. Oh, creo que no sé si sale. Hay información. Kevin no va. No va. Mwumvise iryo jambo ngo Kevin Nova. So, umunyamakuru atangiye asasira aravuga ati urabizi ngo mu buzima icyo bita la vida futbolista. Nzabigisha n'icyo Espanyol. Ubuzima ngo bw'umukinnyi. Hatangira arasasira. Hanje ngo tubwira kuri Kevin. Ngo Kevin ngo kari ibinyamakuru biri kwandika ko ari bugende. Ngo bimeze bite? Pep Guardiola asubije mu ijambo rimwe ngo no Kevin Nova. Ati Kevin ntazajya. Ayayasha Kevin Nova. Ndi ibintu mu ntambara abantu. Abantu bajya bakurikira ibintu by'intambara. Zano z'Abarusiya na za Ukraine. Yego. Abantu bazikurikira bazi ibintu bya politiki cyari cyo. Hari icyo isi bikene ku icyo Ukraine bikene kubwira isi. Indamuzi kitanabaye. Yego. None uyu munsi hari equipe bita Al Ittihad bivuga ko yasoje personal terms na Kevin De Bruyne twese na approach igeze baho ntibigeze banahura. Yego. Nta numwe namutekereza bagara ko diri yabo barasoje sizo yabo icyo bita ngo kugira abakinnyi ba key players barabasoje kubagura. Ariko iki bitangazamakuru ndetse n'abahanga mu kudesigning iyo nkuru bakeneye mbere na mbere well itangazamakuru byabo bikenewe ababisoma mbere na mbere, ariko ikiruta byose bakeneye kwenyegesa ubwabyo ibyo bintu hari icyerekezo cyabyo gihari. Ese hari ikimenyetso gihari? Ese ntibyaba imbarutso kugira ngo niba na equipe y'Atletico nka Nasende yategeza ko kuzagura Kevin De Bruyne umwaka uza. Kuma ko na Al Ittihad yakoze approach kandi yakoze personal term intameze zo kumenyegeza Kevin ubwabyo uyu munsi ahagaze ku iyo valeur ubwayo nyine bimeze bite. Icyo kintu politiko makirakoreshwa kugira ngo hano mu Rwanda zabicunge bikuna kudisturbinga nyine iyo abantu bafite icyo bitangone na makarere ari professeur Professionnel. Professionnel. Icyo gihe haza ikintu cyo kuba hazamo n'ibintu bya dressing room ikibazo. Batangiye kugenda Alvarez avuze ko agomba kugenda, bavuga ko harandi mu kwa gatatu bavuga ko harandi nawe azagenda, bavuga ko Kevin De Bruyne azagenda. Icyo kintu kira disturbing ibintu byinshi. Iyo bavuga harandi na Alvarez muri championnat mo hagati bari muri course Arsenal bari imbere. Yego. Izo ni inkuru za finance abantu bajye bacana ku maso. Ni inkuru za finance. Rero sport yacu mutwandikire ko agiye kugenda Shaibubu mu gihe mushyiramo akantu k'umuriro. So ngibyo rero ibya Man City tubisoreze aho ngaho. Haracyari na case y'umunyezamu Ederson warukomeje kuri Al Ittihad. Fabrizio Romano aratubwira ko umunyamakuru agiye gutangira abaza Pep Guardiola.